Okay guys, nami da sa sentro sindangan nangita mi og kaon nag-shopping mi kay mamalit mi og mga gamit sa among panglawas og dinhi nangita nami og kaon tag 60 ang unang karinderya diri tag 35 na ang serve dili magpareha og diri ra jud may nakakaon og 40 na namo rin pagpangaon og pagkahuman pangaon nangita na mig bag kaning bag butangan og cellphone og unsa pa diha og nangita pod mi og polo t-shirt og karsones diri mi nakapalit tag 300 og diri na pod nangita na pod mi radyo usa ka muslim mahal kayo ni katawas papa kay mahal ko no kayo tag 200 ko to sa una ni dool ang iyang bana nakana ko no kay barato ra ko no sa una barato karon mahal na naglibog na si papa og unsa iyang paliton og diri na pod nangita na pod mig isda 130 ang kilo Pandawan og diha mi anang pirit makapalit mig pirit 1 kilo ay tag 100 ang kilo diri ra mi nakapalit og pirit og karon namalit na pod mig bugas isa ka sako hapsak og diri ra natapos ang among video. Daghang salamat.